Ki pulit nakakenhun Anti-Narcotics Task Force ANTF hak arpo artrik jeliu kilayo ban kemno ya ki saungut ki nongkhaii drok na ki artli ki jaka hak nongbah Shillong bat yo ru ban kurup no ya drok heroin. Ki pulit ke ANTF haringkat ki bor pulit na po Molai Police Station kilayo ban kemno ya arngut ki nongkhaii drok na ki benta jong ka ISBT Mauyong ya ki balatip kerteng kum uram sing arp kendai snem bat Vijay Singh arpo snem rta ki badai na them metor. Na kini ki pulit kilayo ban kurup no ya kendai teli ki senduk saban balathep ya udrok heroin ubakia hadu shispa shipo point laipu gram arteli ki mobile phone bat kawai ka skuti aprila kabam dan number. Ha kawai pat ka jingkhanra ki bor pulit kilayo ban kemno ya arngut ki nongkhaii drok na kathain demthring kabahap hapo Madan Ting Police Station. Kini ki arngut ki bala syak kem ki dei ki bala tip kerteng kum ka Evangeline Thong ni kabadai na lapalang lu marbo bat ujon Robert Karmendai ubadai na nongmensong. Na kini ki pulit kilayo ban kurup kawai ka senduk saban kabadan khatwai point supply gram udrok kentup ya arteli ki mobile phone bat ka skuti kabadan ya u number ML not san L nyoh nriu R not.